Evo je, i meni. Bistro i rogi ljudi. Dobrodošli u novi video, ja sam Adriano i sada idemo po Nika i idemo u Zaton vježbat. Prvenstveno idemo lovit lignje i onda idemo vježbat za ultralight. Tj. idemo vježbat ultralight malo, jer nismo dugo lovili na ultralight, a u petak idemo u Neum na natjecanje ultralighta. Tako da idemo sada na pripreme bit današnjeg videa, vloga, egging i ultralight spinning. Idemo po Nika. Kaj samo ga tega odnukti. Evo nas, stigli smo u Cavtat. Nismo jedini, ali mislim da ćemo biti jedini koji spinaju i jegaju, jer čini mi se da ih je većina na dno. Tako da, bistro i rogi, idemo loviti, trenirat. Ajmo na siguricu. Da li će biti prvi zabačaj riba? Za sad nemamo sreće. Treći zabačaj. Još malo ćemo ultralight i onda prelazimo na lignje. Evo, probat ćemo rijuki. Evo, malo lignje. Evo, stavili malo lignje da lovimo. Evo pa, kako sam ti srećila. Čak i okej. Čovječe, na samo tamo, na kraju će se zabaci. Evo je, i meni. Bacaj odmah dok je tu jaco. Ako su ovako okrenuli, to ti jače. Evo je, ali mala. Oba! Stari, nije za nas spin. Koja boja ti je? Zelena. I meni isto. Evo ga, dvije lignje. U 30 sekundi. Da. Evo, premjestio kameru malo iz druge pozicije. Morao sam staviti kap, malo je zahladilo. Nema ništa za sada uglavnom. Do sad sam lovio lignje. Evo, sad sam uzeo opet ultralight malo da izvrtimo tu, izbacamo. Niko je pošao tamo, isto probat lignje. Uglavnom za sada dvije lignje, ja jednu i Niko jednu. I to je to. Evo ga, update 1. Pojačao je vjetar. Idemo se preseliti, nema ništa ovdje. Valjda će biti tamo, a? Ako ovo, da idemo probat. Evo, pomakao sam se malo da probam ultralight ovdje. Da vidimo. Ovdje je malo više mraka i tu dole ima trave, tako da vidjet ćemo. Evo ga, završavamo lagano. Za sada još uvijek ništa, osim one dvije lignje i to je to. Evo nas, gotovi smo za danas. Koliko smo bili? 3,5 sata, tako nešto. 3,5 sata smo mahali, ultralight ništa, sa lignjama to smo ulovili svako po jednu i to istovremeno, vjerovatno i jato naletilo i od tada do sada ništa. Tako da, vidimo se u drugom videu. Bistro, rogi, pozdrav!